Goranski planinar iz najvišeg grada u Hrvatskoj Delnica proglašen je prvim planinarom Slovenije. Titulu je dobio jer je u 7 godina prošao 177 slovenskih službenih planinarskih kuća, domova i skloništa, što je dosad uspjelo samo nekolicini stranaca. Tomislav Majnarić od djetinjstva voli prirodu i planine, a od Delnica mu je zračnom linijom gledano granica sa Slovenijom na samo 2 km udaljenosti. Puno mi je lakše i bliže otići na Triglav nego recimo na Biokovo. Tako da, nekako sam više orijentiran prema Sloveniji i upravo iz tog razloga i dolaze te nagrade koje evo svako malo nešto dobijem kao stranac. Pa eto, imam neke uspomene lijepe na to svoje planinarenje. Prošle godine ispenjao 407 vrhova, od čega 165 različitih. Kada ne ide sam, u društvu je kolegica Jasmine s kojom planinari 10 godina. Pričao mi je o Sloveniji, pa smo išli zajedno, obišli smo dosta toga, Velike Babe, Krim, tako da jako puno koča. Tomislav kaže pri usponima se nikada ne boji životinja, već samo ponekad zlih ljudi. Ima svakakvih profila ljudi. Ono što uvijek kažem i naglašavam je nemojte ići u planine ako niste adekvatno obučeni i pripremljeni, jer na kraju krajeva ići zvat GSS i ljude smetat zbog gluposti tipa ostao sam bez vode, dajte mi donesite, nemam šta za pit, ili uzeo sam tenisice, a pao je snijeg, trebaju mi gojzerice, daj donesite mi ga mašne. I takve neke berastoće. Tako da treba biti odgovoran i razuman. A ovo je dvoje planinara odgovorno i već itekako iskusno. Jasmina kao rođena Slavonka s njemačkom adresom ipak najviše voli vrhove bijelih stijena, te uživa u pogledu sa svakog vrha. Zavoljela sam planinarenje jer to su ljudi pozitivnog duha, znači s njima šalite se, optimizam na najvišem nivou. I evo, tako, naročito Tomi, on je izrazito jedna pozitivna osoba, s njim i kad je teško, on te jednostavno navede da ti završiš taj vrh. Jer ja nisam navikla hodati po, planinama. Za mene je to bio stvarno jedan izazov. Tomislavo je posao internetska trgovina i svaki mu izlazak u prirodu godi. Licencirani je vodič Hrvatskog planinarskog saveza i sve to financira sam. Daljnjih izazova uvijek ima, no voli ići korak po korak. Ima ti skromnih nekih ciljeva, otići u Francusku, u Švicarsku, ima dosta vrhova lijepih, krasnih, preko 4000 metara. Iskreno o Himalaji ni ne razmišljam jer financijski mi je to malo predaleko za dostić, ali kad bi bila prilika financijska, zašto ne? Jer kao i svakome planinaru, cilj mu je nakon što više vrhova osvojiti i čim više vrhove. Ostane li jednako entuzijastičan i pozitivan, ovom će Delničaninu i to poći za nogom i rukom.